Kapitang Enteng! Badong, ayan mau. Adak dito'y abay mo. Saan ka makita? O na'y matan ti kapsot ti matamaon. Kasanaw kat nangisit ka mga main. Umisumak no makita nak. Nge! Nakaisumak Ay sus, mayat gayam asilaw dagitang ngipon mo. Makita ko no sa dino tayan mo. Kaski ka. Idasar mo, ti pangrabyanta. Nasiit jay si daun ta. Amom lang aro din yawan silaw dito'y balay. Napundi nga ro dagiti bumbilya. Day tapay lang nasiit mo, ti ginatang mo si daun ta. Apay ngamin asaan ka agumatang iti bumbilya. Awan nga ro di gatang kaw. At day gatang mo iti arak ngayon umam. Awan ni gatang mo iti pagsilaw ta. Ay aguray ka man tuyang. Da napanunot ko Anyaman daytan. 5 basak itay kat naglawag iti purok daos. Siyempre at dagayam street light da. Sigay, kasta, umisom ka nga raw tapno at dabasit lawag. Nakabutbutang dita balay da mari tuyang kan kabadong mare. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga awan silaw da. Awan nga ta kwartada a pagbayad da iti kuryente da. Ti amok kat adamot kwartada. Kay apay nga rod nga awan silaw da. Ang mga nunaputdan da iti kuryente. Ananusan da kat tinasip ngatan. Ay, no ibagam day takan ni Marituyang. Sigurado agumura day jay. Ay, di mo ibagbagan Tama nga no gumura ngagpaisaw. Tatabataong, anya titang tangadom dita. Da kamit gayam dita kwarag. Itay ka pa asip-siputan. Umisom-isom ka ngagtangad-tangad. Dakas ayan o tumanga dakap. Saan mo't Iparit mau? Saan? Sige, tumahad ka man langay. Panawan nak ditay. Tata, panawan ka, tamapanak iji barangay haul. Siyo! Kumatayo ka kanyak. Nadamag ko apag tutungtungan dakkano dito itirsina marikwanang. Nakadamagam may. Ay sos, napigsa ti anti na to'y lapayag ko maray. Pagsarsaritaan milaan kan ni Maribanang, awan silaw yaw di tabalayaw. Nasipngat nga men. Awang nga rod igatang miti bumbilya. Jak mamati nga awan. Ay sos, awan nga raw. Tuyag! Agawitan! Ay, nibadong ko, maray. Isudaytan. Sigay, tagawid ka main. Nala, ibagam kan ni Badong Mau, tagumatang iti silaw yaw. Napanamsi ka ba daong? Napanak iji purok dos. Anyang ay tinaramid mo ijay? Makitam da ito'y awit ka. Bumbilya mo dagita. At dan silaw tuyang. Nangalaam nga ikadagita. Ay kat iji purok dos At daglakla ko ijay iti bumbilya. Awan! Inulik dagiti street lights. At da nakakita kan ka? Detang iwat mo. Siyempre, awan. Apay ko mga ipalubos ko nga da makakita kanya ngay. Mala, ikabil mo nga rudon day ta bumbilya. Tapno lumawagan to'y balay ta. Ay! Ne, itaman pa'y. Anya ti tantan-awam ti tatawa. Ti man balay da pari badong kan Marituyang. Naglawag matan. Ayun. Na, isun sa matan ti kalalawagan abalay dito'y barangay tayo. Napalawlawanan iti silaw ti balayda. Nasaya at mutkit dino kasta. Ewan tayo di kalabos kat nagsipngat dita. Ay, mayatan. Naglawag. Adda natlaw mo di tabalay da kumari tuyang idirambi mare. Adda mare.
Naglawag matan iti balay da. Ni, nadlaw mo matgayam. Ay, nasaya at mat Tapno saan akabut-buto nga kitkitaan ti balay da. Ayun, Maray. Narigat tinasipnget abalay. Wen nalawag aminan abalay dito barangay tayo. Awanan tinasip nga. Agasam, pinalawlawan da iti silaw ti balayda. Wen nga rod kasla na sobraan mo't lang nga rod. Ay, may mayatan ti kasta. Ngam jay awan apulos silaw da. Natakawan kami manan, Kapitan. Kasanumatan nga iti kastoy. Kanayon laangan ang matakawan kami. Ay sa dino tayan ti purok yo. Purukdos kami, Kapitan. Maikatlon adaras ang natakawan kami. Na. Apay nga ita kailangan nga nagreklamo. Binilangan mi ida iti talo, Kapitan. Ngam saan damat lata si Mardang. Ay kunakno awanan dagtatakaw ta nagsardeng madagita edin. Nagsublida manan Kapitan. Agasam da ita. Ay. Saan yung matan apaabutin iti mamin upat? Ay, win. Uston di talaw. Chay, nagsipngat dito'y purok dos. Huwag nga na. Ayan ngayon di street light di tawi. Ay malagip ko, Chay. Ha? Siya gayam tinangi kabel katagiti silaw di tapustay. Oy, syakmat Siya, Chay. Katno, nagururay ka laing dito'y baba. Kasta ya. Hindi nakababa kaon, agururok kan. Ay, di mo ibagbaga dahita kini uncle ko Ha? Ung tanak tumanang. Di Hmm? bagam kini uncle ka napukaw dagiti bumbilya dito street light dito purok daos. Sige, Chay. Dahil tangarod, ti bagak kini kapitan. Makita, jay balay may paray. Ay, naglawag nga ron pare. Gimulpi ak iti silaw may paray. Ay, nasaya at Wala tapno di umat ibagbaga apogrot launay da tao. Padamot ay bagbagak akasta. Hindi ka man. Sumanauga ka no. Kat ibagbagam ang nagsip nga jay balay may. Ay, saan itan pare? Adan silaw yo. Iso asaan kamatan na sumanao, paray? Ay, nagungot lakit di dadya akong pare kon. Agsasauak nga blinapdan nakadagaws. Kapitan! Ate bagak. Anya ti bagam. Amo main. No apay akan nayon na mataktakawan iji purok dos. Ne, nalain kayo mo da. Wan kapitan. Naamuan may. Ana po kaw amin dagiti silaw nga ingkabil tayo jay. Anya? Ay, ada nangikat kapitan. Na, asino tinangikat? Saan mi pa nga amaw kapitan? Ay, nagloko kat dagitan nga nangikat iti silaw. Nasken amaamuan tayo no asino tinangikat kadagiti silaw kapitan. Ay, wala. Ang mga no, ibusin na amin nga street light tayo. Ay, dilika daw. Nasip nga taon dito entero akabildatan. Ay, unay kit din aya. Nay, aping agsin na ay kamaray. Gumatang ako mapay. Agsasaro no dagiti problema dito barangay tayo. Ay kitsulbarin nyo Sulsulbaran mi mat. Gimatang kami tinagado nga street light tapno masilawan tentero a barangay. Gamadamagaya magtaktakaw ka dagiti ginatang mi asilaw. Na apay ngay akitaan nakiti kasta. Kat, asino nga rod nga ti sabala kita ay no sana si ka. Kasla mga min ibagbagam ada kami tinagala kadagiti bumbilya dita street light yaw. Ay na, awan ni bagbaga kakasta maray. Sabali mga min ti panagkitkitam kanya maray. Ni, na kayon sa mga agpaiso tinangala kadagiti silaw. Na nayan, nagalas ti panunot mo maray. Kat, no da kayo man bilang tinangala, rumbang lang ay subliyo, maray. Dahito balaitan ti kalawagan ni ti rabi tuyang. Adaw, ti umapapal ka data ba daw? Ay katwen no iday nagsipait. Ita, naglawagan ti balayta. Ang
Badaong, Ah, sika ka di tinagala ka dagiti silaw iti street lights. nagkunamay. Ado nga may timang mangagaw. Hoy, sumardeng ka Apay, ada pa managnagda. Awan makiday. Pabasol da, pabasol. Ang umpud no mga may. Sika tinagala ka dagiti silaw. Sanaya. Ah, ay, shh. Wen, siyak tuyang. Ang aguli magkalatan. Sa uka sao. Tano awanin ti problema ta. Sigay. Aguli makaklatan. Ay namare, naawat mo dyan babayadang biti kuryente. Wen mare, ngimi na mutin. Da kayo ngay kan ni Kapitan. Ay ngimi na mare. Isungarod ako ngagtipid ako niti kuryente. Saan ako nga electric pan. Wen anya? Limitara akong ti panagbuyak iti tibe. Wen nasaysaya at pay. Da kayo ngay. Agtipid kayo, mate. Wen mare. Ibagak tuman kit di kan ni enteng. Takas tamot ti aramidan me. Nagdakalan ti babayadan ta iti kuryente dungo. Kat agasam ngay ngamin tinakonsumo ta. Silaw, danom, TV, refrigerator, kan daduma pa ay. Ay, nasken nga agtipitan. Ay, nasaya at mat na napanunot mo dayta. Dayta mo ti isingasing ko kumakat. Ay, kasanungay ngagtipid ta. Sanak nga agdigos. Anya? Iso adi nakpilit-pilitin nga agdigos tap no makatipid ta. Badaong. Na, apay asaan ang maidrawing day taro pamtuyang. Kas kala na alsiman. Kitaom day tawi. Anya nga min day ta papel aya. Babayadan ta iti kuryentay. Manaw. Kitaom nga min Ay, jak kaya takitaan. Ibagamon no manaw. Nasurok alimaribaw. Anya? Nagadunto mga min ti silaw ta. Ha? Pangalaan ta nga, iti pagbayad ta. Ay, jak amaw. Nagnginamot ti babayadan ta. Panunutom no sa dino ti pangalaan ta iti pagbayad ta. Apay asyak lang nga tagpanunot, ori si kamot Ay, wunan niya. Mala, agtinulong tang agpanunot. Sigay. Ha? Ha? Adan na panunot ko ba daw? Adamot na panunot ka. Kastoy taramidon ta. Anya day ta. Isublitan dagiti silaw. Dagiti ngay bumbili at tinakaw mo. Ay, wen. Eksakto tuyang. Kastama tinapanunot ka. Ay, agpadpada tagayam iti panunang. Alain na nga ron isubline. Nariga tayo no manayunan pa iti bayadan ta. Anya ngayon ti pagsilaw ta. Ay, di. Jay laangan gaas. Asigod na pagsilsilaw ta. Day jayan, ti silaw ta. Chep. Aw, apay ganay. Look at the moon. Naglawag. Hadda silaw di ta purok daws. Naglawag ngagpaisaon, Chep. Kahit asawon day ta, naisublin jay silaw. Ay, wanan niya. Nakonsinsyamot lang di nangala. Win siguraw. Adamot silaw da marituyang ngayon, mare. Ay katwen tanakabayad damot siguro. Ay. Napilitan nga insubli da dagijay silaw. Tadimakkel ti babayadan da iti kuryente akas kada tayo. Agpapada tayo na ano kasta. Ay wen ay di da ngamin kayat ti makantsawan kat. Di ko namkide. Kayat dapay tagpasikat. Wen mare, nagaramat dapay iti ado nga appliances. Kanuan niya pay dita. Iso at talaga angim mato ti babayadan da iti kuryente. Ay, Paray, insubli ko dagiti silaw iji purok.
dos, pare. Ay, nasaya at magta na konsensya ka. Ken, agyaman nag-itiintad mo a bumbilya. Pare, iso nga dan silaw me, pare. Di kan tumot ngamin imay kanya. Kaya di kan kay ti bumbilya. Hingga ka tinakaw dagiti bumbilya ti street light. Saan ang maulit, promise. Talaga saan, tani. Kabapay. Una. Ay, naglawag ti silaw iji balayaw. Tagayam, tinaktakaw mo dagiti bumbilya. Ay, uwan nga rod, pare. Ay, uray may sala nga bumbilya, pare. Tinasken, kat adda silaw me, kan makatipid kami pa iti papayadan iti kuryente, pare. Nasayaan? Napanunot mo dayta? Ay, uwan, pare. Kat saan na maulit tinaramig ko. Promise, pare, promise. Ay, tatabadong. Nudakas tinaramid mo, si kamot lang tinakababain. Ala, sige. Ditan tinaglibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.